nagbiag dito yayan mi katal-talunan. Rumuar pa'y laing tiinit, ada kami nga agmulmula. Ngem no rumabimeten, ada kami jay balbalay mi. Kastuya ding ti panagbiag dito yayan mi katal-talunan. Nung nagmula kati saba kunada kasabaan. Nung nagmula kati tarong kunada katarungan. Nung nagmula katilaya kunada kalayaan. Kastuya din ti panagbiag dito yayan mi katal-talunan. Nung nagwarti kati saba kunada kasabaan. Nung nagmula kati tarong kunada katarungan. Nung nagmula kati laya kunada kalayaan. Kastuya ding ti panagbiag dito yayan mi katal-talunan. Probinsya Alaon yun, Kabasitan. Iti amin na probinsya, iti Pagilian. Nalawa kapatagan, Pagnaydan Kailokoan. Asideg di tabay-bay pagdigusan ken pagkalapan. Upad nga ilitilaon yun, kabanbantayan. Santol San Gabriel Burgos ken Baguling. Ili apag naedan kan kanay kaigorotan. Anak dan napipintas ababalasan. Indigenos kami ti kabanbantayan. Kultura mi di kamet baybayan. Panagbuteng tinamarsua, daytoy isut kang runaan. Tapno adatal na ken ragzak iti Pagilian.
ket sinadotak takayat ko na ak trabaho tatulong ak isuda isungga na kisurot ak ejay syudad nga kunada ket waitress nga trabaho enak pinadas. Oh manong haan mo met uyawen ag waitress ket narigat met laeng mangiteriti kayat yo nga inumen naimbag no nasingpet ka nga mabartek ugali iti balasang babaros ket mailawan agarem da kasla na pudno ngeminu ulbod met gayam tanarigan ti mailawan kasi kami lang timan ayat ni pay ket awan pinabawian. Oh manong haan mo met uyawen ag waitress ket narigat met laeng mangiteriti kayat yo nga inumen naimbag no nasingpet ka nga mabartek baketan nalakayan agbibiyag nga agmay-maysa numanganis isuna numaturogawan kaabay na nudumteng tilamiis awan ka kikinayep-kep na ay baak ka, wen baak ka ay pimanawan kat kaduana awan mangtet itiragsak na tangamin nagbiter ka idiada kurso nada iyaw awan mo tarik na tatangay aglagaw kan agsapul iti jowa awanen ti mabirokan sa dinno man napapanam bakbaketan laklakayan tapayud mo di dan magustuhan ay baak ka, wen baak ka ay pimanawan kat kaduana awan mangtet itiragsak na
nagditerkam. Ilinike na isulsuline, banbantay tingka matanawan, isuti kay kayat ko nga pagyanan, ta isuti na ka aglagto agtalte tilugan mi, masapul na piksa ti makina, taadu ti sangan nga kalsada, ti pagnaan ket adu nga likaon, gobyerno umay kayo katumulong, tamasulbay ti dawat mi, problema mi umayo ko maaksyonan, dagkel met katipan na yaman mi, opisyales nga agseserbi, kadagiti adu nga sa tripisyo, mangitong palken agbiro iti pundo, kalsada kumaket pumintas, tapnuin kami met mapadas, tiag biyahe na ginawaken nakarelax, tay saan ko mamet nga agrigrigan, ngem adamet keti sa kabasit, panagduras kapuag sangpet a project, bantayan tapnusan nga makupit, taday to iket pagsayaatan, no adda ti maubra nga libre, adamet tin puyo ti umili, uray no awan ti tangdan mi, at titinulong kami metlatta, isungga uray adat pumanaw, adanto ti inapagsublian, tamayag nga talaga dito'y ayan mi, uray no kunada nga adayo, kanayon nga ibagani nanang ko, anak ko dim ko maliplipatan, uray
gipem to'y lugar ang nagapuam. Balito nga kang ginaan, dito'y lugar ikabenggetan, probinsya ikaigorotan, daydaywen ikaaduan. Nagapu Tita Mountain Province, Kalinga, Ifugao, Adapay, from Kapatagan, Baringkano, Numaswerte. O balitok kamamangaigenan, nudi ka agalwal, isut pa ka isagmakan, ugaling pa'y kaya na nga mabaliwan, suminsinit nueng kapuputputan. Gagayem kung amininiro, labanan yo sulisok ti bato, panunuten yo ti pamilya yo, kakapsakin gagayem yo. O balitok kamamangaigenan, nudi ka agalwal, isut pa ka isagmakan, ugalim pa'y kaya na nga mabaliwan, suminsinit nueng kapuputputan. Jay Bukel, come on, this
nga irugi tay mamarte kabarkadami kanayo nagawis iti inuman met mang te diti Panginoon numang rugin iti tagay agrugi meten nga akat katay hanak pabagi nga agistorya paulit-ulit met lablabi den na iti pa'y nagkasang sidaya meten iti pulutan kan meten nakaantisal baging gana buksit agbuti kangkang pirmi iti partegnan rumwar meten iti English nan yes or no iti kaduan left and right can never mind tipay may sanga kakat katawa numaulaw pirmi sarwana sayang arak nga ininom na ispuan na payday tay short na at damit may sama martek sangit med nga sangit tisalet malagip na kanon ni ex na akakingkinibin na ijaywai into nagawiden jay balayda at diwer-diwer ti panagnana patras ti kaalaan na tanua bantekit matumba adu pa'y tijak maibaga kalukuan iti mamarte dongdong ay si dong ilayin sali-sali dumaay adu pa'y tijak maibaga kalukuan iti mamarte dongdong ay si dong ilayin sali-sali dumaay
sa anagan, ilia kay gorotan, ta isuti kadakelan, a probinsya ti Pagilian. Gaputi kalawan na isungga pinagkapada, Benguet ifugaw bontok ken kalingga apayao. Ilimijay sagada nagadot ti turista, ijay bontok ti kabisera, ta ijay ti sentro na. May samet ta kapintasan, dito'y sanga lubungan, inagdan a Cavite, Rais Tereses ijay Banawe. Kakabsat tamaday dayaw, engkaman ipasindayaw, tatao jay ifugaw, na respeto ken nadayaw. May samet a probinsya, makuna a kalingga, nagtitira ti agongda, nalaing dapay agumangsa. Ilida ijay apayao, awan kanuti agtaktakaw, akay wara ti karabaw, nem awan met ti mapukaw. Nupanggep ti kayo, nagado jay 100 to, nukaya tiyo tiripoyo, mountain trail papananiyo. Napesat ababalasang, nagado jay kapangan, nupanggep iti kokot, mapan kayo ijay bukod. Luminas iti silaw, naglawa jay ambuklaw, luminas ti patatas, mapan kayo ijay bugyas. Luminas ti balitok, Filex balatok ken antamok, luminas iti gambang, ijay lepanto man kayan. Nuadot ti tattao, mas karkaro dito'y bagyo, ngem awan kanu serbin ti bagyo, nu awan ti basurero. Saan yo aliplipatan, tay lugar at taluan, taijay tinagsambaan, bulakbol akadwan. Nupanggep ti pagutayman, 168 ti papanan, taijay ti pagsasabatan, babaros ken babalasam, ken sa dinoman ti papanan, entiro nga amyanan, awan ti pagdanagan, nudang wabas ti pagluganan. Kapusing kinalastok ko, nilaslasoy ko si Diyos Apo. Kanak en magay amuna,
marsua isnan daga Tanilak ding kalabasa Kito'y ding puuna Ngemu ilam din lames na Talaga ay dadakelda Si mag-enak sin mangga Tadakel di puuna Ngemu ilam din lames na Buat paikit kito'y da Kanak sinemnem ko Kambali si Diyos Apo Dapat kumainan mangga Di dadakel di lames na Ngem adiak na puutan Nan ulok dinatupakan Natek dag bunga din mangga Nan ulok di sininto na Ao kosto gayam Si Apo Dios di kalaingan Tan mo din kalabasa Di lames di nay mangga Siguradun nan ulok binurat na Tutunod gagayem ko Adita kon pilosopo Intonot mo sanlaing mo Umilaku et impyerno Si Apo Dios di pandinuan Kanayon tay pantaltalkan Uray waday pankurangan Siya layad imandadan Au kosto gayam Si Apo Dios di kalaingan Tan mo din kalabasa Di lams di nay mangga Siguradun nan ulok di binurat na Replay ka Maudi ay message ko Ingay na buwanan Dagusan na dim Nan parparik na Tolo ay buwan Aditanan nilila Et ibaga mading Mingmingling ka Taadag kumas asa Ay mantauli ka Ay waday odom Si kaas-as pomesa Nay masayang nanagil Kasi si it insik Mansakit na na'y puso Makarik na kakuman